destination inconnue. Atachazi atacho yakoze. Bakagaruka saa munani saa cyenda gutora umuduga wewe yari yaguze urufaranga rwa famiye. Bakaza saa 10 guterurira iyo frigo intebe n'agateleviziyo saa 10. Hanyuma saa 2 wa wundi atwara umugabo akaza gufata ku nguvu wa mupfakazi. Uko byabaye ababazi babo bose bishire mu kibanza cy'uyu mupfakazi. Imyaka bafise sindayibabajije akora akaroro ka mbere. Mwebwe abafise abana biga muri segonderi, bamwe biga mu gihe Musinga, Igitega, Itaba, nimwishyura mu kibanza abandi abana bo mu Kiremba. Ababyeyi babo babuze ku ishuri bazi ko mu kwezi kwa kwindwi baza kwitoja. Ntusubire kubona n'umwe ubonye abana babaye abamenja nabo bajya abana mu w'icenda mu w'icumi babaye abamenja. Ibya politiki babizi. Mwebwe murafise abana b'abasirikare, nimwicare mu kibanza c'abandi abavyeyi babuze muri ekole primaire do Buhanga. Justice traditionnelle et mécanisme yavutse kubera justice classique itakoze ibyo yari ishinzwe gukora pour stabiliser la société. C'est un mécanisme tardif igiye kutwereka omwe la vérité. Vyagenze gute, vyabaye gute, byagizwe nande, abishwe b'Yohane, abagiye mazi bayobora ibanga. Quel était le contexte? Mwebwe mubaza ibibazo cyane cyane bagiye kuvuga ngo damu nafashe izina ndamwangiye ijambo ryo kuvuga ngo abahutu baricaye n'abatutsi. Oya, iyo niyo twiga duhera. Vuga uti disimasi yari yishe. Vuga abantu bazaba ko yishe naka. Mugabe ikivuga abahutu baricaye abatutsi mu gihebe. Niba yibandanya gisaba uri kurabyara uzoba uriko urakora kukurengura pe. Non à la globalisation, non à la solidarité négative, à la solidarité ethnique négative. Wavishe wewe ujeukira ko babihorahoranye. Wavishe sinzi ko bitwa peace, joy, canke kandida, mugabo wavishe. Mbere y'inyuma imbarutso mupfasoni n'ubuyobozi bw'urwego rw'Akagera Federal Kagame imbarutso ngira n'abasabe muze muragira analyse commentaire muza muramenya ibyo duca mu bitubora. 2015 harafashwe umuntu mu kabari k'Ikarusi muri toilette ariko aragira amatracte yo guhamagarira abatutsi, yo guhamagarira abahutu kwica abatutsi bashaka. Uwari kugerageza kwica n'abatutsi bamuciye pensereka yari umwigisha. Wari kugerageza kwica abatutsi mu kabari
la personne en première ligne n'est pas nécessairement le cerveau de l'action. Parfois, le cerveau est derrière. Parfois, le cerveau est derrière. Hari kibavuga mfasa no kugagara ngo basota b'abahutu bari benshi ngo baba barapanze bapanga barananirwa. Kosora ibikorwa byacu bya 2022 byatweretse ko kwirukana abasoda b'abahutu n'abajandarume b'abahutu byatanguye 65, 67, 68, 69 birabandanya mu marshide dufise haciye hakorwa ikintu cyitwa envoi en congé illimité. Professeur des archives, envoi en congé illimité. Nous voyons pas son abahutu n'abatutsi n'abajandara b'abahutu bamiruka mu bwenge budasanzwe. Agile de la 2, 67, 68, 69, 67. Haba ikintu cyitwa abantu accusé de détournement des deniers publics. Bagahagarikwa, bagafungwa, dossier, ugasanga ni après affaire classée sans suite. 72, abatutsi barishwe. Nabivuze kandi abakozi bishe ba mbere bishe cyane cyane mu Rumonge après la Nyanza-Lac, il y a quelques collines de Bourgogne, mais quelques gens ont été fauchés aussi sur le littoral de la Tanganyika. Nabivuze jewe rero kubera gusa abagenzi bava abatutsi beruka gutora abasoda b'abatutsi bakuri buri bicwa tutangatore n'abakora turi kumwe hari abasoda b'abatutsi baturuka mu zindi ntara bazimiye bariko barakomeza izo operasiyo. Hari umunyabindi wari bahamagaye nagize urutoki umunyabindi Deuxième commentaire. À témoin encore vivant, membre du conseil de ville de Joumou,
jewe icyo nahamagayemo cyonyine cyitwa inama bambwira ibi byabaye nta jima zabaye yari gestion diplomatique des massacres massifs kugira ngo ibyo baciriwe imanza nababwiye parcours arrestation destination commune centre de transit camp militaire de Gitega la prison parquet soit le parquet soit le fossé abantu benshi bapfira mu makamyo kuko baza bahonyoye ko abandi bacikita amabayonete abandi bacipfira mu makambi abandi bapfira muri prison de Gitega. Nous avons des scandales. Troisième explication de Thomas, nashaka kubwira yuko umuntu wa mbere yatwitse ziriya manza Gitega mai 72 Bujumbura mai 72 yitwa procureur général Minani Philippe yagiriye note confidentielle Micombero amubwira ati nyakubahwa naho izi manza twazanditse izi zizodukorako wari bwaho n'urubanza uvuga ko abakundana ari aba utavuze amazina yabo yongeye kuyafata kabiri ubwo rubanza rwa 6 mai 72 y'Ubujumbura ubwo rwavuga yuko n'iby'amazu bica bifatwa by'abapfakazi mbere bari buze Bujumbura bavuga abapfakazi by'abasore bake ikamose n'ibiciro yawe kuko amazu yose yaciye afatwa ayandi bashaka abafunsiyoneri ba leta mwarimu yavugiye abapfakazi yitwa Ruwayo Leona n'abandi Kiyonki kugira ngo tufite umunyakabiga